Amateka akomeye yaranze abakinnyi babiri b'ibihangange ku isi kandi bakomoka mu gihugu kimwe, Diego Maradona na Lionel Messi. Duhereye kuri Diego Maradona. Diego Armando Maradona yavutse kuwa 30 Ukwakira umwaka w'1960 i Buenos Aires mu gace ka Villa Fiorito. Yakuriye mu muryango ukennye, atangira gukina umupira akiri muto cyane. Ku myaka 10 yari amaze kwinjira mu ikipe y'abana yitwa Los Cebollitos. Gutangira gukina nk'uwabigize umwuga mu mwaka w'1976 afite imyaka 15 gusa, yakinnye bwa mbere, yakiniye ikipe ya mbere ya Argentino Junior, yahise agaragaza impano idasanzwe. Nyuma yakiniye Boca Junior, FC Barcelona, Napoli, Sevilla FC, asoreza muri Newell's Old Boys. Yafashije Napoli gutwara igikombe cya shampiyona y'Ubutaliyane bwa mbere mu mateka yayo. Yatwaye mu mwaka w'1986 FIFA World Cup ari kapiteni wa Argentine. Muri iyo mikino yatsinze igitego kizwi nka Hand of God ndetse n'ikindi gifatwa nk'icyiza cyane mu mateka y'igikombe cy'isi. Maradona yagize ibibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge no kutubahiriza amategeko amwe y'umupira, bituma rimwe na rimwe ahagarika gukina. Nubwo byabayeho, yakomeje gufatwa nk'umwe mu bakinnyi b'ibihangange. Nyuma guhagarika gukina, yatoje amakipe menshi, harimo no gutoza Argentine National Football Team hagati ya 2008 na 2010. Yitabye Imana kuwa 25 Ugushyingo umwaka wa 2020 afite imyaka 60, azize ikibazo cy'umutima nyuma yo kubagwa mu bwonko. Urupfu rwe rwababaje isi yose. Lionel Andre Messi yavutse kuwa 24 Kamena umwaka w'1987. Rosario yatangiye gukina umupira akiri muto cyane. Akiri umwana, abaganga basanze afite ikibazo cyo kudakura neza bitewe no kubura umusemburo w'ikura, growth hormone deficiency. Umuryango we ntiwari ufite ubushobozi bwo kwishyura imiti. Mu mwaka w'2000 FC Barcelona yemeye kumuvuza no kumurera mu ishuri ryayo rya La Masia. Ibi byahinduye ubuzima bwe. Yakiniye Barcelona kuva mu mwaka w'2004 kugeza mu mwaka w'2021. Shampiyona nyinshi za Espagne, ibikombe byinshi bya UEFA Champions League. Yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka ya Barcelona. Paris Saint-Germain. Mu mwaka w'2021 yimukiye muri Paris Saint-Germain FC, atwaye shampiyona y'Ubufaransa. Mu mwaka wa 2023 yerekeje muri Inter Miami FC, aho yakomeje kwitwara neza no kuzamura urwego rw'umupira muri Amerika. Messi yakunze kunengwa kubera kubura igikombe cy'isi, ariko yaje kukibona. Gutwara igikombe mu mwaka w'2021 Copa America, gutwara igikombe mu mwaka w'2022 FIFA World Cup, aba umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka. Ni umwe mu batsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka y'umupira. Ni umwe mu bakinnyi batanze imipira myinshi yavuyemo ibitego. Yegukanye ibihembo byinshi bya Ballon d'Or kurusha abandi bakinnyi